ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, бо шумо гурӯҳи ангур ва боғ аст. имрӯз 22 январи соли 2021 дар кӯча як ваҷа барф ва ман хостам имрӯз як барнома баромади оиди чӣ тавр обработка кардани ангур ба шумо нақл кунам, барое ки бисёр саволот дар фейсбук менависонанд. ман ҳамаро ҷавоб дода наметавонам, нависондам, вақт нест, баравай якта баромад мекунам ва ки ҳама тамошо кунанд ва бинанд ки чӣ хел ҳамин корро кардан дар кор. ман камтар забони русӣ хати хондагиам, баъд забони тоҷикида камтар русида қиндӣ мекашам, ҷое ки вай остановка кардам ё ки фикр кардам, шумо замечание накунедтон. кадом ина маъқул нест тамошо накунад, барое ки баъзе одамо бисёр мана таҳқир мекунанд. ҳамин баромадонда овозат аз кимчи мебурояд, овозат аз дига ҷо мебурад гуфта ҳамон одамое ки маъқул нест тамошо накунанд. илтимос. акнун меравем барои чӣ хел ангурро мо обработка кардан. бисёр одамо бисёр ҳолатҳо даҳани фаранг медни купрос қати оҳак аралаш карда обработка мекунанд. 3% 300 грамм дар 10 литр, 5% 500 грамм дар 10 литр медни купрос меандозанд. оҳакро алоҳида бед ҳамино аввал ман гап зарам чӣ хел карда мешавад ки лекин ман истифода намебарам. ина дар дарахт истифода мебарем, дар ангур ман ина истифода намебарам, барое ки кори зиёдӣ ва фикри ман. ин 300 грамм медни купароса ё ки 500 грамм медни купароса дар 10 литр об алдараш мекунанд. сатили пластмассӣ ва чӯбқатӣ медни купарос оҳаниро мехӯрад, ҳеҷ вақт оҳани истифода намебаранд ва 500 грамм оҳакро дар 5 литри дига оҳак алдараш мекунанд, оҳаки гашёнида. баъд дар сеюм сатил ин 5 литрро мерезанд, ба воситаи дока гузаронед ки вай оҳак ҳамаш ҳал намешавад, ҳал намешавад. баъд медни купароса болои оҳакда, оҳака болои медни купароса не. аввал оҳака мерезед дар 10 литраи алоҳида, баъд медни купароса оҳиста оҳиста рехта алдараш карда, чӯбқати товонда тайёр мекунеду дар дорузанаки пластмассӣ, дорузанаки бензин қати ҳасту мезанад, вай қати не ки ин медни купарос бо вай аз кор мебурорад, аз вай асбоби шумо аз кор мебурорад. медни купарос хосияти оҳана хӯрда надорад. дасти хати мешӯетон. ман ҳамин моҳи феврал омад, қоқиёш ки шуд, метавонед шӯетон. лекин ман ин корро намекунам. ман дигар кор мекунам. ҳозир ман шумо нақл мекунам чӣ кор мекунам барои ангур. ангура якум обработкаша ман чӣ хел ки таҷриба кардам дар байни ҳамин 6-7 соле ки ман ангурпарварӣ кардем. ангурпарварии манам бисёр калон несту, 6-7 сол анча таҷриба кардам. ман бисёр ютубда бисёр хондам, профессорои ангурпарварои Украина бисёр тамошо кардам, ҳам лексияшонро тамошо карда, ҳам таҷрибаошонро дидам. ба шумо ва худам ҳамино таҷриба карда дидам ки дуруст биромад ва ба шумо нақл мекунам. вақте ки ангур моҳи апрелда 2-3-4 сантиметр мешавад, ҳамин қадар баргакош, якум обработка мекунем. якум обработка муқобили кана, тортанак, ҳашарото аст. вале вақт касал несту, лекин тухми касалам аллакай, грибоки касалам аллакай бедор шуда мешаванд ҳамон вақт. баравай якум обработка ҳамон вақти то 5 сантиметр буданаш, то ҳамқа буданаша мекунем, лекин ҳамон дорӯе ки мезанем ними дозаша меандозем ки бо ҳавая насӯзонем ва доруа чӣ қадар хушк карданаша дар ҳамон магазин доруфурӯшӣ дар шумо мегӯяду. шумо якум обработка қати чӣ мекунед? ман қати чӣ мекунам? ман нурелде муқобили ҳашарот аст, омайт аст, карате аст, фарқ надорад. ҳамин фақат ҳамин ваяш бошад, аслаш бошад, паделкаш набошад. дар дарони ин топаз меандозем. ин нурелде, омайт, карате муқобили ҳашарот бошад. агар топаз муқобили касали оидиуме ки баъд аз 2 моҳ дар ҳамин ангур пайдо мешавад. мо пешгирӣ мекунем, профилактика мегӯянд. агар мо профилактика ва пешгирӣ кунем, ҳеҷ вақт ангури мо касал намешавад. мо ҳамин нурелде қати топаз аралаш карда, вақте ҳам қадар буданашда обработка мекунем. осон кор. ако ангури ман паст аст, осон аст. хай ангури баландам бошад, мезанедтон ба аппарати бензинӣ,
якум обработка мегузаранд. дуюм обработкаш мебиёяд пеш аз гул кардан ин аллакай қатаре ягон 1 метри ҳаста вай дави ангур. шумо бояд ҳар як ангурдор ангурпарвар фаҳмад ки ин ангур кай гул мекунад. Ангур агар ки ангури бисёр дошта бошед ва дар қабаташ ангури технически вини бошад, агар ангури технически вини 1 ҳафта пеш гул мекунад ва ман дар пеши ангурҳои ман ангури технически вини ини ҳамсояҳо ҳаст, мебинам ки вай гул кард, ангури манам 1 ҳафта пас гул мекунад. барои вай дуюм обработка мекунем. Дуюм обработка чӣ меандозем? Дуюм обработка ин муқобили касалии антракноз аст. Касалии антракноз ин ҳамин навда танаш ранги ҷола задагӣ сиёҳ мешавад, баргаш ҷинҷ мезанад, ҳамихел қуввата мехӯрад, нест мекунад ангура. дар ин ҷо мо доруи абигапик аст, бисёр доруи хуб аст. вай медасодержащий аст. абигапика қатъи нурелд алдараш мекунем, бо ҳамроҳи нурелд алдараш мекунем. Инашам ҳардушам ябак. аввал 50% оба меандозем, абигапика меандозем, баъд нурелда андохта дута доруа беоб алдараш накунед ки ин реаксия метиҳад. аввал об меандозед, абигапик қатъи мисол мегирем 10 литра бошад, агар вай дорузанактон 5 литр об қатъи абигапик алдараш мекунед, баъд нурелда меандозед ва болош бо 5 литр дига об меандозед, бо аралаш мекунед. дуюм маротиба ин обработкаи мо тамом шуд пеш аз гул кардан. сеюм маротиба обработка вақте ки аз гул мефурӯяду ангур чени нахуди майда мешавад. ҳаст нахуди зоти калон, ҳаст нахуди майда. ана чени нахуди майда шуда обработка мекунедон. бо чӣ меандозедон? Ин дафъа меандозем ба муқобили касали оидиум ва милдиум. мана оидиумаш ҳамон ҷел зад мегӯям ки тӯ ман ҳамин асосан хонаҳои дуромадагӣ ман мебинам ҳамин уланг ман ки ангурпарвар ҳастам, якум чашми ман ҳамин уланг мехалта. ҳамаш гуфти ҳамон тоҷикиҳои худмон маҳаллии худмон карда гап занем, ҷел задагӣ, ҳамин оидиум шудагӣ, саро хушк шудай, кафидай, ҳама касал шудай. инҷа дар дуюм маротиба чӣ меандозем? нурелде бо муқобили ҳашарот ва топаз ё импак. Импакам дорои беҳтарин аст. импак меандозем. меъёри андохтани импака дар ҳамон магазини дорфурӯш нависонда метиҳад дар шумо. ман дар ёдум нест, ман нависондагӣ будам, дар ёдум нест. 7 граммай ба гумонам. нурелдаш бисёртар аз 30-35 граммай. дар як бак андохта бо обработка мекунем ва ҳамин хел қариб ҳар ҳафта импаку нурелде қатъи мешӯем. лекин фаромӯш намекунем хомток кардана, бурида канда партофтани навдаҳои аз нав мебуромадагӣ, панҷа мезанад бекунӣ барго ва ё нукоша намеканем ва ёра як барг мемонем меканем ки ҷангал нашавад. вай ҷангал ки шуд, касал мешавад, касал ки шуд, шумо табобат карда наметонед. ва ҳамин хел меравад то қариби пухтан. ҳамин қариби пухтанаш да аллакай шумо хушаи ангура дору назанед, навдаша нукаша навда занед. дигар топаз хушаи ангур қафо ки пухта рафт қариби ҳамин навдаи ангур, вай дигар касал намехапа, баргакҳои ёша меқапа касал. ва шумо хушаи ангура касал назанед, барои ки шумо аллакай баъд як ним моҳ, як моҳ мехӯред вай ангура, вай бояд шумо ангури шумо безарар боша хӯрданда. ва шумо нукаша зада рафтан мегиред, ҳеҷ гап зарар надорад. бо ҳамин топаз ё топаз импакт нурелда алдараш мекунед. ҳамин топазу импака яктиша выбират мекунед. импакт беҳтар. ин топаз сахтара вақте дидед ки касал бисёр гирифт, топаза барои куштан, ино барои профилактика. куштани ин касал куштан намешавад дигар. ҳам соли дига ҳамаш ҷазир мешава мера, соли дига. ман ҳозир боварӣ дорам ки ҳамин тамошобинои ман ҳамон ки 80% ҳар сол ҷел зад гуфта шинанд. шумо як солда вай дарахти шумо чунон касали ҷои шудагие ки як солда ба гумонам нест карда наметавонед шумо ҳамин гуфтагии мана 2 сол падират кунед, агар касалтон худохоҳ нест мешавад, лекин бо ҳамсоятон омада мешинад, ҳамсоятонам маҷбур кунед ки ҳам ки дору назанад. ва шумо агар хоҳед ки ангури хустотона хӯред, дар як хел хонаҳо бараш пам дарозиш 15 ё 20 уланг доранд. ва як тона ангур метиҳад. ва занад агар ҳам худаш мехӯрам ба бозор мебурад, рагат нигоҳ бин кунад. ҳам бозор буромада пул мешавад, бо як камбуди худашо буд мекунад.
بعد با بعضی انگور هست میپوسد، از اون جمله جاوس من از روی پرکتیکا میدونم میپوسد، تویفی میپوسد. اینا پوسیدن ناز میبینن کسری پوسیدن. مقابل اینم دورو زدن در گروه. مقابل این علاقه توپاز و ایمپاکت نورلده کوردورا میشه. و نورلده برای حشرات های توپاز برای کسان. اینجا سویچ گفتنی دورو است با مقابل پوسیدن انگور. سویچ هم بعدی که انگور چنی نخودی کلان شد و پیش از پختن در دوام پختن یک 20 روز پیش از چیمده خوردن میزنه. این سویچ هم. این سویچ پوسیدن انگور پیشگیری میکنه. و همین خیل شما انگور پخته میرسونه و انگورتون میچینه. وقتی که انگور چینه گرفته ماه سپتامبر اکتبر با همین توپاز اکنون نورلده هم نزنه میشود برای که علاقه حشرات دیگه نمیخوره و برای که برگو کهنه شد پیر شدن. توپاز یا ایمپاکت هر یک 10 روز 15 روز یک باری زنه. سپتامبر دو مرتبه، اکتبر دو مرتبه زدن در کورکی. همین نوع انگور با زمستان بکسلی روه. اگر انگور بکسلی روه سال دیگه نشونمای خوب میکنه، میوه خوب میده. اگر انگور کسلی روه خنک میزنه شه با بیچاره سال دیگه شما میوه نمیتیه. باقی مانده شه اکومن در شما در دوامی سال خدا عمر باشه و نقشمانه هر یک کاری که من در باغ خدا میکنم شما دا البته نشان میتیم و شما از پس من همه کارها تکرار کرده روی. خدا خواه انگورای خوب میگیره. خدا خواه بعد یک چیز دیگه اضافه کنم که حاضر در خانهاتون بسیار انگورای محلی که شیناندگی نفهمیده انگور به زیر برآمدگی است، انگور سیاحک مایده برآمدگی است، خوردن باب نیست، با مزه نیست. سوز انگور با مزه بسیار برآمده است. انگور من از خودی اوکراین 20 نمود آوردم، از امریکا 5 نمود آوردم. انا آوردم کشمشوی بدونه که من 5 6 سانتی متر از خاین آینده خدا خواه بنده تماشا میکنه. دیگر کنه انگورتون دیگر کنه در هم بالای اولنگ پیوند کنه. پیوندش من مای نشان میتیم یاد میگیرتم پیوند کردن. من این درسایی که من به شما نشان دادم هیچ که نشان نمیتید. درسایی که من گفتم همین تماشا کرده برای خودتون درس خونیتون یاد گیریتون. با یک مرد 40 هنر کم از گفتن. برای همین من میخوام که خلق ما بچه های ما همش مهنتکش باشن، انگور پروری یاد گیرند، دیگر درخت ها یاد گیرند. همین هر یک تاجیکستانی در نزد خانه خود هر یک تشنیز بغرز شهرها من در نظر دارم نوحیه ها و قشلاق ها زمین از زگرلیگی دارن 10 سوتیخ و 6 سوتیخ و 4 سوتیخ. آخه باید نمی زندگی پولا میبرد زندگی. من آخه همین اکثر انگور گرفتن نام کتخوری دارم که خونه شما ده اکنام میشود. من آینده بسیار نوارا نشون میتیم از خانه خودم، از زمینی نزد حوالگی من، از باغ. باور کنه من حوض بهار مثلا شینانه باور کنه این زمین میخورم نتونه بسیار فایده میبیاره. با یک کیفیت داره این نگاه بین درخت. من دیگر گپ بسیار نمیکنم برای که گپ بسیار آدم‌ها بسیار معقول نیست و آینده نوار گرفته چه کار کردن نشون میتیم. حاضر پیش از خاتمه بخشیدن به نوار ما یک چیز دیگه نشون میتیم. این نودچهای کیوی های من برای اکسپریمنت کنده درونی آب موندم. همین قدری زمین میکنم شه از 200 تا 2 دانه میتونم دیگه در درونی آب موندم. من این چند مرتبه کردم این قریب برکر شده است. اکنون نمیدونم همین جا ریشه میگیره دونه. اگر ریشه گیرد بسیار ناز یعنی که من کیوی رو بسیار کرده میتونم. کیوی در خونه من 2 درخت کلان است میبنده و خدا خواهد زمستان خنک نزنه، بهار خنک نزنه. این کیوی در تپلیس در واین است، در گرمخانه نیست، در تگی برف است. همه سال خنک نزده است. خنک اگر بهار بیاد وقتی برگ گلده میزند آواز خنک نمیزند. من همین خیلی برکر شده است. بعد شما نشون میدم. در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد.